jalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. I didn't lie. You see. And the program says so, and I've explained it, and I'm still going to explain it. Mo kgasong eno re utlwa fa Julius Mkhwanazi a khadilwe thata ka ntlha ya go bua maaka ka leso le le bakileng go busediwa morago ga bosupi jwa gagwe. This is a sickness that our society has been experiencing, and we must expose each and everyone that is doing this. That register now for sex offenders, we're going to demand that register. Mapodisa Gauteng a re dipatlisiso di tsweletse mo kgetseng ya moeteledipele wa kereke yo a latofadiwang ka go betelela mosetsanyana wa dingwaga di le 12. Eskom is embarking on a broad daylight robbery of hard-working Eskom workers. NUMSA le Eskom ga di a fitlhelela tumalano ya kokeletso ya dituelo. Motho madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Motlatsamookamedi wa sepodisi sa Municipal wa Ekurhuleni yo a sekegilweng Julius Mkhwanazi o gadilwe thata ka ntlha ya go bua maaka ka leso le le bakileng go busediwa morago ga bosupi jwa gagwe go tswa go mopitlwe go fitlha gompieno. Mkhwanazi yo a faraferweng ke magato a tlhatlharuane ya dipone tsa sepodisi go begwa a tsweletsa bosenyi kwa EMPD le go bipa polao ya mong wa lebenkele gareng ga tse dingwe. Maipato a motlatsamookamedi wa EMPD yo sekegilweng Julius Mkhwanazi a gore o na le loso a wa dirileng gore commission feleletse buseditse morago ditheetso kgatlanong nae a mo baketse mathata. Se jaaka ditlankana di bontsha gore mmaagwe yo hulereng o ne a mo feta ka dingwaga di le 10. How do you explain the fact that your mother is 10 years older than you, according to you? When you say you were born with something else, she's my stepmother. She raised me since I was 8 years. No, so since I was 8 years or 7 years old. Dintlha tseno tse di tlhakatlhakaneng di tshwailwe jaaka lenyatso fa go ka fitlhelwa gore o na bua maaka ka ga morero o. Go le jalo Mkhwanazi o ikeme ka la gagwe. I still maintain that I didn't lie. You see. And the program says so, and I've explained it, and I'm still going to explain it. And the Commissioner Kumalo have just summarized it for me. I didn't lie to the Commissioner. Even the day of engagement, remember when it was a consultation, I didn't raise it when we discussed, but towards the end I raised it that whilst we were discussing, I'm having this challenge of a funeral tomorrow. You see, if I wanted to hide, I was not even going to come to the for consultation. Khabagare Julius Mkhwanazi o ne a botsolotswa go ya pele ka ditiragalo tsa magato a bonwenwe tseo go tweng di diragetse mo matlhong a gagwe di akaretsa gore ditokololo di ne di tirela boithatelo mo tirong. Fa na tsibogela seo Mkhwanazi o rile seo e ne le ka mokgwa o ba tlwaetseng go dira ka teng. I think for now there's no law that has challenged us. As I've said that before I joined, Is it lawful? I'm not asking whether you've been challenged. Is it lawful? Yes, in the court of law, they've accepted those dockets. They've sentenced those suspects. You see, and in our minds, or in their minds, it's like that. No, it's lawful. It has been happening. Ditheetso di a tswelela. Mosekasiki wa molaotheo a re boikuelo jwa tsamaiso ya semolao ya go ntsha moporesidente Cyril Ramaphosa mo maemong go latela pegelo ya sešweng e rebotsweng ke IPID ka ga phalaphala ga bo botlhale ebile bo ka se atlege. Pegelo eo e tlhagisitse dipotso ka ga kitso ya moporesidente ka ga dipatlisiso tsa SAPS e sa kwadisiwang semmuso e ka ga bogodu o kwa polaseng ya phalaphala ka 2020. Go latela go gololwa ga pegelo ya lephata le le ikemetseng la dipatlisiso tsa sepodisi IPID e konoseditsweng ka 2023. Palamente jaanong e gogetswe mo morerong ono jaaka boikuelo jwa gore tsamaiso semolao ya go tlosa moporesidente Ramaphosa mo maemong e tsosolosiwe. Mokgatlho wa the African Transformation Movement
o neng o eteletse pele boikuelo jwa tsamaiso eno ka 2022 o setse o kwaletse mmusakgotla wa kokoano bosetšhaba Thoko Didiza. Fela Lawson Naidu wa CASAC a re boikuelo jono jo bošwa ga bo tsewe tsia sentle. Insofar as impeachment is concerned, Parliament had initiated a process a few years ago under Section 89 of the Constitution. It decided not to proceed to the second phase of that investigation in terms of Parliament's rules, and that matter is now before the Constitutional Court, and a decision is imminent within the next few weeks on the rationality of Parliament's decision not to proceed with the second leg of the investigation. Pegelo ya IPIT e baya mo pepeneneng ditatofatso malebana le mokgwa o mapodisi a dirisitseng ditlabakelo tsa puso go batlisisa bogodu jwa kwa Pharapara. Naidu a re se ke sona go tshwanetsweng go tsepamisiwa mogopolo mo go sona. Calls for the impeachment of the president following the release of the IPIT report into the conduct of police officers involved in the Phala investigation are opportunistic and ill-conceived. The IPIT report makes findings against 2 police officers, Major General Wally Ruda and Constable Rehoto. The question to be asked now is what action has IPIT or the SABC taken to institute the disciplinary measures that were recommended in that report. Le fa go le jalo, ATM e dumela fa ditlhokego tsotlhe tsa molaotheo malebana le tsamaiso eno di fitlheletswe. Mmusakgotla o totobaditse gore o amogetse lekwalo la ATM mme a re o santse a le sekaseka. Fa a ka swetsa go diragatsa tsamaiso eno, morero ono o tlile go abelwa setlhopha se se ikemetseng se se kgethegileng. Mme sona se tla swetswa mo malatsing a le 30 gore a gona le kgetse e ka latelwang. Re sa le foo makoko a le mmalwa ga a bontshe kgatlhego mo morerong wa go tlosa mopresidente mo maemong, mme ba supa fa ba tlile go leta taelo ya mmusakgotla pele ba ka tsaya tshwetso. ANC ya re ga ikitla e tshwaela ga jana ba re ba letile mmusakgotla. DA ya re e tla tshwaela fela fa kopo eno e setse e dirilwe semmuso, mme IFP le yone e kaile fa go sa le gale go ka tshwaela pele tsamaiso ya palamente e simolola. Al-Jamal le yone ya re e letile tsibogo ya mmusakgotla mo morerong ono. Le fa go le jalo ga se makoko otlhe a sa tshwaelang. Build One South Africa ya re go tlhagelela ga tshedimosetso e ntšha go tlhoka dipatlisiso go ya pele, mme e ngangile ka gore palamente e tlhoka go newa tšhono ya go batlisisa diphitlhelelo tsa sešweng ka botlalo. As Build One South Africa, we want to state categorically that where there's new evidence that emerges, this matter must be investigated, and Parliament must have an opportunity to investigate what this information means. Khabagare Patriotic Alliance e bontsha fa e ema mo presidente nokeng. Ba gatelela gore go rola mo presidente marapo ke morero o senang mabaka, mme ba tsibositse kgatlhanong le go phutlhamisiwa ga puso ya motlhakanelwa. With the rand stronger, inflation lower, over 300,000 jobs created, the Patriotic Alliance stands for accountability, but we also stand for fairness. We will continue to support President Ramaphosa and the GNU. Jaaka makoko a kgaogane mme a mangwe a sa batle go tshwaela, mogopolo jaanong o tsepamisitswe mo go mmusakgotla. Mo tshwetso malebana le kopo ya go tlhoma tsamaiso ya semolao ya go tlosa mo presidente e tla kaya gore kgato e latelang ke efeng. College ya TVET ya Gerrit Sibande e itsisitse laboratory ya 4th Industrial Revolution le tikwatikwe ya tiro e kgethegileng ya diatla e tla kgontshang baithuti go dirisa AI mo dithutong tsa bona. Fa thankgolola semmuso laboratory eno le tikwatikwe kwa Standerton kwa Mpumalanga, motlatsa mopresidente Paul Mashatile o ikwetse go ditheo tsa thuto e kgolwane go rulaganyetsa baithuti ikonomi ya AI. The work you are beginning to do here will ripple outwards, motivating communities, but more importantly, empowering the youth and strengthening South Africa's voice in the global dialogue on technology and human progress. I was very happy, Minister, when you said that when you go exhibiting in other countries, some of these equipments, machines that we are developing here are seen as the first
out there in the world. Motho re santse re le mmogo mme re tswalla pele ka dikgang tsa rona. Mapodisa a Gauteng a re dipatlisiso di tsweletse mo kgetseng ya moeteledipele wa kereke yo a latofadiwang ka go betelela mo setsanyana wa dingwaga di le 12 kwa Dobsonville kwa Soweto ka Paseka. Melaelwa wa dingwaga di le 56 o na tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Roodepoort ka ditatofatso tsa petelelo. Molatofadiwa yo e leng tokololo ya setlhopha sa banna sa thapelo o tshwerwe kgwedi eno ile malatsi a le 4 kereke ganela fa mmelaelwa e le moruti mme tlhomamisitse gore ke tokololo ya lobaka lo lolele e ganeditse le dipego tsa gore tiragalo eno e diragetse kwa kerekeng motswa setlhabelo le ba lelapa la gagwe ba amogela ke monokeng ya thobo ya maikutlo. With all the NGOs that you can see, that we are working with them in the Department of Social Development. They are responsible for GPV cases, and we're happy that everyone has seen this case, that it's an important case that we must all take it up. We've been supporting the family since this incident has happened. Batho ba le makgolo ba ne ba galetse maemo a bosasa je sindiwelang go ema noke motswa setlhabelo gareng ga bone ne le baagi makoko a dipolotiki le bakgaratlhi. I think the best thing that he could do for himself is to save himself from the community and abscond bail. Because should he be granted bail, not even the cops will control what the community is going to do. Mapodisa ratile mmoko ka bopaki jo bo setseng bokokwantswe go fitlha ga jana mme morerono o fitiseditswe go matseka a lephata le le kgethegileng la ditlolo molao tse di malebana le tiriso dikgoka kwa malapeng tshireletso ya bana le tsa thobalano. We do believe that we have a strong case against the suspect, and we have our team of FCS. As we know that when a case involves a minor and when it also is a rape, it's not only investigated by general detectives, but it will be investigated by our family violence child protection services. And we do have our FCS, which is the dedicated officers who are experienced and skilled and trained to deal with such cases, because this is not just a usual case. Kgetsi buseditswe morago go fitlha ka la boraro a beke etlang melaelwa o tla nna ntse a tlhatlhetswe. Re sa le 4 kwa Limpopo kgotlatshekelo ya magistrata wa Polokwane e buseditse morago kopo ya beili ya ba ba latofadiwang ka go nna segongwana sa dipolao tsa di-insurance le tsietso. Seno ke morago ga go fetolwa ga mmueledi wa mogokgo wa sekolo yo gape le molekane wa ga Rachel Kutumela e bong David Kutumela. Setlhopha seno se latofadiwa ka go rulaganya dipolao tsa baswi ba le 9 ba ba neng ba ba kwadisitse mo di-insuranceng. Magistrata o buseditse morero ono go la boraro teba le go nela babueledi ba palatofadiwa nako ya go konosetsa kopo ya bone ya beili. From this matter to tomorrow, 15th April 2026, for a formal bill application in terms of the 6 schedules. All accused persons shall then be remanded in custody. Kwa kgotlatshekelo kgolo ya Durban, tsheko ya motlhotlheletsi wa dikhuduego tsa Phukwi wa 2021 Duduzile Zuma Sambutla e buseditswe morago go fitla Phatwa le malatsi a le 13. Moeledi wa gagwe o itsisitse kgotlatshekelo kgolo ya Durban gore ba batla kolonele wa di-Hawks a tle gore bola bosupi mo kgetseng eno. Morwadie mo presidente wa Maloba Jacob Zuma o latofadiwa ka go tlhotlheletsa tiriso dikgoka le gore baagi ba ikgatolose molao. Advocate Dalimpofu o tlhalositse gape fa batla mongongoregi Sarah Jane Trent a botsolodiwe gape. Seno ke morago ga go rebole bosupi kwa komiting ya nakwana ya palamente e batlisisang bosenyi mo tsamaisong ya bosiamisi gore o butse kgetsi gonne a ne a laetswe ke motsamaisi wa gagwe e leng matlisisi wa private Paul O'Sullivan. Moeteledipele wa Economic Freedom Fighters Julius Malema o solofetse go itse isago ya gagwe fa magistrata Tshwanetse Olivier a rebola katlholo ya gagwe kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa East London kwa Eastern Cape. Seno ke morago ga gore kgotlatshekelo e bone Malema molato mo ditatofatsong tse di akaretsang go tshola sethunya le matlhatlhela go se mo molaong go thuntsa le go baya matshelo a batho mo kotsing. If they send me to prison, I will appeal immediately. I will have a team in Bisho and a team in East London the same day.
Once she says so, whatever, yes, then we put in a leave to appeal. Once she rejects it, the Bishop team will petition the High Court and then send us a proof that they've already petitioned the High Court, and we give it to her. Mr. Malema has been found guilty of very serious charges. Just some of these charges that he is now guilty of carries a recommended sentence of up to 15 years imprisonment. So it will obviously be up to the judge to use her discretion and decide whether there are mitigating circumstances or not, and what sentence she will be handing down. But we are glad that the fact that Mr. Malema has been found guilty shows that politicians are not above the law, and that there is still hope for the criminal justice system in South Africa. Khabagare ditokololo tsa EFF le baemanokeng ba moeteledipele wa lekoko ba thologetse kwa Kukombo kwa Eastern Cape go tshwara tebelelo pele ga dithetso tsa katlholo. Motho o tla re tabogele kwa mabenkeleng o Sesotho ra boa. Motho re santse re le mmogo ba na le seabe ba ba farologaneng kwa masepaleng wa selegae wa Masilonyana ba neseditse pula boikuelo jwa gore masepala o beo mo taolong ya puso ya profense. Seno ke morago ga tshisinyo ya gore go diragadiwa karolo ya lekgolo Some ya molaotheo. Karolo eo e letla khuduthamaga ya profense go tsereganya fa di masepala di retelelwa ke go diragatsa maikarabelo a tsone a akaretsang thebolelo ya ditirelo le tsamaiso ya matlole. Ho tloha ho phepelo e sa tsitsang ya metsi le motlakase, ditsela tse mekoti ho isa ho tsamaiso empe, Masepala Masilonyana o iphumana o tsamane le mathata a ditjhelete le tlhokeho ya puso e nepahetseng. Ka lebaka la pokello e sa tsitsang ya ditjhelete le sekoloto sa dimilione tse fetang 20 ho Eskom, ditho tse fapafapaneng di ile tsa ntsha maikutlo a tsona. Salga Free State e re pele masepala o behwa tlasa tsamaiso ya mmuso wa profense ho tlameha ho fumanwe ditsela tse ding. Even if re dumellane le 139 yena hona jwale mare re ha iska ba motho le mong a tliswang le administrator ha atle le team e tlang e tsebe ho tlo mothusa ho etsa mosebetsi kwana ho leka ho solva ho lokisa mathata a teng ka hara masepala ona. Mekga dipolitiki e boletse ha e tshehetsa ho behwa ha masepala tlasa tsamaiso ya mmuso wa profense. Ha emeng e ngongorehile ka sena ka o bolela ha sena se sa thusa nakong e fetileng. As Freedom Front Plus, I do support the invocation of Section 139. Although I am concerned because that has been done twice in the past and it has not been successful. Batho ba Masilonyana ha ba fumane ditshebeletso ha nwa ditsela ka ra masepala wa Masilonyana and hona le high vacancies batho abana the billing system must be fixed. Our collection rate is under 20%. It is a crying shame. We cannot have that. Committee ena e bontshitse o se kgotsofale ha yona ho bona hore masepala ona o hloya ho fana ka ditshebeletso tsa mantlha ho baahi. Not happy firstly with the issues of service delivery because people deserve better. People deserve to have basic services that are rendered to them in an effective and sustainable manner. That's what the Constitution dictates for the mandate of municipalities. So if that is not happening, we are not happy as a committee. Committee boletse ha etla khutla ka qeto matsatsing a 80 le motso le mong. Kamohelo Tshotetsi, SABC News, Tennyson. Numsa e supile fa go sena tumalano ya kokeletso ya dituelo kwa Eskom. Seno ke morago ga gore e kgapele thoko thebolo ya Eskom ya gokeletsa badiri dituelo ka diperesente di le 7. Mokwaledi kakaretso wa mokgatlo Ivan Jimo tlhalositse thebolo eo e le thogako. Very strong view that Eskom is embarking on a broad daylight robbery of hard-working Eskom workers. What is even more provoking to NUMSA is the fact that Eskom has decided to make an offer that is shortchanging workers, and we demand that Eskom must give 8% in the first year and 7% in the following 2 years, and that Eskom must pay a lump sum of once-off 10,000 after tax, in which our view, this is perfectly reasonable and under the circumstances.
Dipego tse dintsi di tshisinya gore go ka tswelela legato la bobedi la dipuisano magareng ga Iran le Amerika fa gautshwane go begwa fa Pakistan e thaopile go tshwara dipuisano tseno gape malatsi morago ga gore motlatsa mopresidente wa Amerika J.D. Vance a kopane le baemedi ba kwa Iran kwa Islamabad. Dipego di tshisinya gape gore go sekasekiwa gore kopano eno e tshwarelwe kwa Geneva kgotsa Istanbul. Kgetsi ya tsietso le lemena la go tsietsa kgatlhano le presidente wa mokgatlo wa kgwele ya dinao wa Afrika Borwa SAFA Danny Jordan le balatofadiwa ka ene ba le bane e buseditswe morago go fitlha motsheganong a le malatsi a le 25. Jordan le balatofadiwa ka ene ba tlhotse ba tlhageletse gape kwa kgotlatshekelo ya bosenyi jo bo kgethegileng jwa kgwebo kwa Palm Ridge kwa Ekurhuleni. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana go tlogela le buinelo molebi mang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosegonjo fa re lebella mo bogare jwa naga go tla nna le pula diperesente di le 80 karolo ya bokoni bophirima le yone e tla itemogela pula diperesente di le 60 fa re lebella go bophirima jwa naga go tla nna le gone go nna le lekhubula moya o tsididi re lebella ka moso pula nna le gone go tswelela gape mo bogare jwa naga fa re lebella go ralla karolo ya lebopo lekhubula mo o tsididi nna le gone go tswelela re lebella bophirima jwa naga le teng go tla nna le gone go nna le makhubu maemo a bosa ba na le gone gore tsibusa ka dipula tsa maatla ka dibe mo botlhaba jwa naga go ralla karolo ya lebopo fa re lebella go karolong ya Free State le teng go tla nna le gone go nna le dipula di na le gone go tswelela gape mo bogare jwa naga go go karolong ya bokoni bophirima fa re lebella go bophirima jwa naga go tla nna le gone go nna le makhubu mme fa re lebella di-temperature tsa rona Pretoria ka digata di le 24 go a go di le 15 Johannesburg ka digata di le 20 go a go di le 12 re lebella province ya Limpopo fa re lebella go Thohoyandou go tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 33 Mosina ka digata di le 32 fa re lebella gape go Tzaneen go tla nna le gone go nna mogote ka digata di le 30 lebella mo provinceng ya Mpumalanga Skukuza ka digata di le 33 Mbombela ka digata di le 28 Carolina ka digata di le 24 go a go di le 12 mo provinceng ya KwaZulu-Natal fa re lebella Ulundi ka digata di le 32 Richards Bay ka digata di le 34 Pietermaritzburg ka digata di le 30 go a go di le 15 mo provinceng ya Eastern Cape Mthatha ka digata di le 27 go a go di le 15 Komane ka digata di le 26 go a go di le 12 mo provinceng ya Western Cape go tla nna le gone go apoga mo provinceng Beaufort West ka digata di le 21 Oudtshoorn ka digata di le 20 fa re bela go Worcester ka digata di le 22 go a go di le 13 re bela mo provinceng ya Northern Cape Kuruman ka digata di le 23 go a go di le 14 Upington ka digata di le 26 go a go di le 17 mo provinceng ya Free State le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna le pula Kroonstad ka digata di le 20 go a go di le 13 Welkom ka digata di le 21 go a go di le 13 lebella mo provinceng ya bokoni bophirima Rustenburg ka digata di le 24 go a go di le 15 Ottosdal ka digata di le 23 go a go di le 13 mme ko Taung le teng ka digata di le 23 go a go di le 15 mo gaetse maemo a bosa felela fano re kopane gape mo nakong e tlang.